ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሳምራይት ነኝ። ዛሬ የምናየው በጣም ጠቃሚ ቨርብ ከዛን ደግሞ በየቀኑ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው በጣም ቤዚክ የሆኑ ቀላል የሆኑ አረፍተ ነገሮች ናቸው። መፈለግ የሚለውን ቃል ተጠቅመን አረፍተ ነገር እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መፈለግ በፈረንሳይኛ vouloir መፈለግ ከዛን j'ai እኔ ደግሞ እኔ ለማለት j'ai እኔ ስለዚህ እኔ ፈልጋለሁ እኔ ማድረግ የምፈልጋቸው ነገሮች መሆን የምፈልጋቸው ነገሮች ስናገር እንዴት ነው የሚለውን ነው ሰው ስለዚህ መፈለግ vouloir እኔ j'ai vouloir መፈለግ j'ai እኔ መጻፍ እፈልጋለሁ je veux écrire እዚህ ጋር je veux እኔ እፈልጋለሁ ነው je veux እፈልጋለሁ écrire መጻፍ ነው ስለዚህ je veux écrire መጻፍ እፈልጋለሁ je veux écrire en français በፈረንሳይኛ መጻፍ እፈልጋለሁ je veux écrire en français በፈረንሳይኛ መጻፍ እፈልጋለሁ je veux écrire une lettre ደብዳቤ መጻፍ እፈልጋለሁ ስለዚህ je veux écrire መጻፍ እፈልጋለሁ écrire ዋና ቨርቡ ነው መጻፍ ከዛን እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ የሆነ ነገር እንዲኖራችሁ ይሄ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ስትሉ je veux avoir ለምሳሌ je veux avoir une voiture መኪና እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ je veux avoir une voiture je veux avoir እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ኦኬ so avoir የሆነ ነገር መኖር ነው ኦኬ የናንተ ለምሳሌ j'ai des amis ጓደኞች አሉኝ j'ai des maisons ቤቶች አሉኝ ስለዚህ je veux avoir እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ከዛን መስራት faire ነው መስራት እፈልጋለሁ je veux faire መስራት እፈልጋለሁ መናገር dire ስለዚህ መናገር እፈልጋለሁ je veux dire ማለት የፈለኩት ወይም መናገር እፈልጋለሁ je veux dire መኖር እፈልጋለሁ መኖር vivre ነው ለምሳሌ je vis à አዲስ አበባ የምኖረው አዲስ አበባ ነው je veux vivre መኖር እፈልጋለሁ ለምሳሌ ፈረንሳይ ሀገር መኖር እፈልጋለሁ je veux vivre en France je veux vivre en ኢትዮጵያ መኖር እፈልጋለሁ ወይም ኢትዮጵያ መኖር እፈልጋለሁ ስትሉ መኖር እፈልጋለሁ je veux vivre መኖር እፈልጋለሁ መውጣት sortir ነው ለምሳሌ ከቤት መውጣት sortir chez moi ከቤቴ ወጣው ኦኬ sortir chez moi ከቤቴ መውጣት ስለዚህ መውጣት sortir ነው መውጣት ለምሳሌ መውጣት ትፈልጋለህ tu veux sortir je veux sortir ce soir je veux sortir maintenant አሁን መውጣት ፈልጋለሁ ስለዚህ መውጣት ፈልጋለሁ ስትሉ je veux sortir ነው መሳቅ rire መሳቅ ወይም sourire ማለት ይሆናል rire መሳቅ ነው je veux rire መሳቅ ፈልጋለሁ je veux rire ከዛን ማንበብ ማንበብ ፈልጋለሁ je veux lire ማንበብ ፈልጋለሁ ለምሳሌ በፈረንሳይኛ ማንበብ ፈልጋለሁ je veux lire en français ማንበብ ፈልጋለሁ በፈረንሳይኛ ማንበብ ፈልጋለሁ je veux lire መሄድ aller ወይም partir መሄድ ነው ለምሳሌ je veux aller à Paris ወደ ፓሪስ መሄድ ፈልጋለሁ so መሄድ ፈልጋለሁ je veux partir en France ወደ ፓሪስ ወደ ፈረንሳይ መሄድ ፈልጋለሁ je veux partir መሄድ ፈልጋለሁ መዋኘት nager ነው nager መዋኘት ስለዚህ መዋኘት ፈልጋለሁ je veux nager አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ሪፒት እናደርጋለን አብራችሁ ሪፒት አድርጉት ኦኬ መጻፍ ፈልጋለሁ je veux écrire እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ je veux avoir መስራት ፈልጋለሁ je veux faire መናገር ፈልጋለሁ je veux dire መኖር ፈልጋለሁ je veux vivre መውጣት ፈልጋለሁ je veux sortir መሳቅ ፈልጋለሁ je veux rire ማንበብ ፈልጋለሁ je veux lire
መሄድ ፈልጋለሁ je veux partir መዋኘት ፈልጋለሁ je veux nager አሁን የምትፈልጉትን ነገር ለምሳሌ je veux aller à Paris ወደ ፓሪስ መሄድ ፈልጋለሁ je veux partir à Paris ወደ ፓሪስ መሄድ ፈልጋለሁ እናንተ እንዲያለጋችሁ ማረግ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ bonne journée ሰላም እንዴናችሁ ደህና ናችሁ ዛሬ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ሆኖ በየቀኑ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው የፈረንሳይኛ ቃላትን እናያለን አብራችሁን ቆዩ በጣም ቤዚክ ነው ከኔ ጋር ሪፒት በማድረግ pronunciation እንድትለማመዱ መክራችኋለሁ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሳምራይት ነኝ አብራችሁን ቆዩ ስለዚህ አበድረኝ prête-moi አበድረኝ prête-moi ይሄ እዚህ ጋር የጻፍኩት ለሴትም ለወንድም ይሆናል ኦኬ አበድረኝ ይሆናል በዚህ በኩል የጻፍኳቸው ማለት ነው ለአንድ ሰው ለሴትም ለወንድም ይሆናል እሱን እንዳትረሱ አበድረኝ ስንል prête-moi አበድረኝ prête-moi ተከተለኝ ወይም ተከተለኝ suis-moi ተከተለኝ ኦኬ follow me ተከተለኝ suis-moi ደውልልኝ ወይም ደውልልኝ ማለት ከፈለጋችሁ በፈረንሳይኛ appelle-moi demain ኦኬ ነገ ደውልልኝ appelle-moi ደውልልኝ ወይም ደውልልኝ ስጠኝ ወይም ስጭኝ ማለት ከፈለጉ donne-moi mon téléphone ስልኬን ስጠኝ donne-moi ስጠኝ ወይም ስጭኝ ላክልኝ ኦኬ ላክልኝ envoie-moi ላክልኝ ወይም ላኪልኝ ተወኝ ማለት ከፈለጋችሁ ወይም ተይኝ ማለት ከፈለጋችሁ laisse-moi ብቻዬን ተወኝ laisse-moi tranquille ስለዚህ laisse-moi ስንል ተወኝ ማለት ነው ንገረኝ dis-moi ኦኬ dis-moi ንገረኝ ወይም ንገሪኝ አስታውሰኝ ማለት ከፈለጋችሁ rappelle-moi መልሳችሁ አስታውሱኝ አስታውሰኝ ወይም አስታውሽኝ ማለት rappelle-moi አክብረኝ respecte-moi አክብረኝ ወይም አክብሪኝ ጠብቀኝ ያ ማለት ላይክ ከሆነ ነገር ስትጠበቁ ነው እንጂ አቶሞ አይደለም አቶሞ ጠብቁኝ ትንሽ ደቂቃ ነው በእንግሊዘኛ protect me ኦኬ wait ሳይሆን protect me ጠብቀኝ ስንል protège-moi ለምሳሌ እግዚአብሔር ወይ ጠብቀኝ ካልኩኝ protège-moi mon Dieu እንላለን ጠብቀኝ ማለት የሆነ ነገር ሲጠብቅ ማለት ነው ወይም ስትጠብቁ ጠብቀኝ ኦኬ protège-moi አንድ ላይ ሪፒት እናደርጋለን አሁን አበድረኝ prête-moi ተከተለኝ suis-moi ደውልልኝ appelle-moi ስጠኝ donne-moi ላክልኝ envoie-moi ኦኬ envoie-moi le message ላክልኝ envoie-moi ተወኝ laisse-moi ስለሆነ ነገር ያወራችሁ ተው ባክሱን ማለት ከፈለጋችሁ laisse tomber ተው laisse tomber እዚህ ጋር ግን laisse-moi ተወኝ laisse-moi ንገረኝ dis-moi ንገረኝ ወይም ንገሪኝ አስታውሰኝ rappelle-moi አክብረኝ respecte-moi አክብረኝ ወይም አክብሪኝ ጠብቀኝ ወይም ጠብቂኝ ማለት ከፈለጋችሁ protège-moi አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ merci au revoir Bravo. ፈረንሳይኛ ቋንቋ በኦንላይን በተመጣጣኝ ዋጋ በግል በግሩፕ የትም ሀገር ሆናችሁ ለመማር በ0991 1406 12 ይደውሉልን